Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, hindi nga rin, Irugi, dito pagkasalitaan ni bagayam tayo nga Clara. Pinauluan na iti maestro, maestra. Sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni bagayam tayo nga Clara. Di na imbaga no sa dinot ayan nang agnaid na iti may isang isla. Agnaid na iti may isang isla. Idi, ngem itatan, adadan iti syudad, kapot siyempre, asawa nan. Ngayon, nangrugi, iti kinaubing na kapsat, dati pagkasalitaan ni Clara. Denggan tayo, iti pagkasalitaan na, Dear Manong Nemi. Agnaed kami Manong Nemi iti maysa nga basit nga isla. Basit nga isla nga no kasta nga agbagyo Manong Nemi ket kakasi kami no pe kasta adamat ket dilinged ni nga bantay ket saan kam unay nga maparalwan ng imbes no laki di tagapo iti daya ti angin ngem no gapon ti laod Manong Nemi talagang kakaas kami. No, kasta mamanumot ka di mapasamag nga da nakaro nga bagyo dito lugar. Mangalap dagiti ti pagsapulan dagiti padre ti pamilya kas kinitatang Manong Nemi. Mangalap adot pagkalap na gabuta adda nga rod dagiti tauhan wenno miyembro wenno empleyado. Ito taninanang Manong Nemi ket isu iti agbiyahe amang ibiyahe kada kiti makalapan datatang kaniti kakaduana nga mapan iti kabisera iti probinsyami. Ada pwesto na sadyay Manong Nemi. Tarayen ti bangka di motor manipod landline daking ganiti islami iti 30 minutes Manong. Nararagsak kami. Kunak, tadagiti padak nga ubing Manong Nemi, maguston mi, ti panag-aayam, iti igid ti baybay, agbabatok, aglalangoy. Nang runa iti ayan Manong Nemi, dagiti koral. Dagiti koral. Nga, mabuya mi Manong Nemi, no kasta nga nakaantipara kami. Babae man, ti kinatawak Manong Nemi, aslak lalalaki nga tigtignay. No, handan nga makita Manong Nemi ti manggapo idin nga agminari ti barukong ko baka ti amuda ket talaga nga lalaki ak nga babaya. Siya tinauna Manong Nemi kadagiti talo nga anak datatang kininanan. Panakkelen ti balay mi Manong Nemi tamakuna nga maysa kami kadagitay adda mabalin na ngagnaed a pamilya iti isla. Kabutado, di kiti bangka di motor, nga ikalkalap datatang Manong Nemi. Nga di kiti dumapay mangalap, kat da kami ti umayin da pagkalakwan. Ano, komprador Manong Nemi ni nanang.
Iso na lang manong name tati eskwela mi. Iti elementarya ket arig na may sala nga kwarto. Adan di tati grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Nga may sa ti maestra amin. Kas lang amin saan nga napatig ti edukasyon kada kami iti dayto nga isla. Namin manong name ni tatang nag grade 1 lang. Ni nanang nagpatinggalang ti grade 3. Tinapatag kadakwada di kiti imununang ta kami manong naming kat basta amudan ti agbasa ken nagsurat. Basta lagi di amudan nga isurat tinaganda, amudan maten ti agbasa. Iti nag-grade 1 manong nami kaslaawan anyaman na. Tanasadut tinagbarin nga maestrami. Mamano nga umay, masulit manong nami. Ada kontrata ti tunggal mangisuro dito ayan mi. 2 years nga agserbi agbalin nga maestra. Well, saan tumanin masuktan? Adak itin manong nemi itig grade 5. Iti ta masuktan manong nemi sa bali manen nga maestra iti umay. May samet ten nga lalaki. Wow! Diyan ka muna apa nga napawawak hindi makita. Nagwapo. Magmatan nga ibagat gwapo. Manong nemi. Ta makakit-kitak matan nagiti babbaro. Nga babbarito kada babbaro nga kalugaran mi dito isla manong nemi. Nga dumat nagdi mga ibaga nga gwapo. Kastamat ang karag di babalasang babalasitang nagpintas kunadamit. Di kadamok nga ibaga iti gwapo. Napudaw manong nemi ti baro nga maestro mi ket agnagan dito iti Sir Eric. Sigun kan kuha na manong nemi ket nabiit pay nga nairwar na ti board na nabiit pay nga naggraduar fresh graduate ako nada ket dagos nga ni destino iti lugar mi manong tapno umay mangisuro. Irida mo manong nemi tinamnamay mi ket kasla kadagit imun una nga mamaestra nga saan da nga panunuten, numaladaw kami uno saan. Dagiti imun una nga maestrami manong nemi, ket umanayen, basta adda kami, ag-present kami. No anyaman dito kayat na nga isuro, i-lecture kada kami. Kaya sa bari ni Sir Eric manong nemi. Tumuna nga aldaw na manong nemi, adu tinaladaw kada sermon nga dagos tinangig mi manong nemi. Dito ka tinipasagabsab kada kayo? Kadagin imununa nga nagsusuro ka na kayo. No, Jack Marino, almost 30% lang tinay. Nasapa nga simrek. Idin to 70% itinaladaw. Oy, ubing. Dado di bagak ka na kayo. Siyak ti mestroyo, masapo lang tungpal kayo. No, anyaman ti kayat ko, sutong panin nyo. Nga pagsayatan nyo. Kasta manon nemi panang sermon na kada kami. Idi da kami tinasango na manong nemi kalpasan nga napariti grade 1, grade 2, grade 4. Sa da kami nga grade 5 manong pinagbasa na kami nga dagos. Sinagkaysa na kami pinagbasa ti libro. Libro nga may natop iti grade 5. Siyempre manong nemi ado na kita atael. Gabot dago namin nga roden. Idadda kami ti grade 1 kaslawan ti panangikaso ti maestra anang isuro kada kami basta amumin nga isurat tinagan mi kan among basidan ti ABC. Adamat manong nemi digiti saan na kayat iti agtumakder ta talaga nga maduktalan no amuda tagbasa unsa. Ket no adda digiti saan nga tumakder nga agbasa. Madusa manong. Anak kayat no, agbasa ka, o nagparintuman ka, aging gadi malpas ti klase. Ket semento manong nemi di pagparintuman. Adamat digiti talaga agparintuman. Edi siyak ti mabatangan manong nemi. Ingkar-karigatak nga binasa. At adigiti kamalik, paulit na mayat manong nemi sa naibaga, no kasano ti panakaibasa na ti pronunciation. Gawat medyo talagang kabisadok mo't manong. Edjay. Kalbasan, na nakapagbasa, very good, Clara. Arig na manong nemi siyak laing ti ada very good. Nagbaling stricto manong nemi ni Sir Eric. Talagang ited na ti gusto
nga obligasyon ti may nga maestro iti oras iti panangisuro na. No anya ti rumbeng isuro na manong nemi. Kang na launay manong nemi iti panangipasagapsep na iti panunot mi iti panaghilig mi ngagbasa. Takunana. Amok ubing kay pay. Nga adda ti panunot konsentrasyon ti panunot yut ket ay-ayam. Saan ka di? Gabudan ruwam kayo. Naay-ayam kayo. Kasat obserbasyon ko. Adda nga pampanunutin nyo dyan, panagawid yun, tapno yung kagay-ayam. Wano bakasyon, Sabado ken Domingo, tapno agay-ayam ka nagmalamal. Gabutan na pintas dito lugar yun, ta isla nga rod. Ado na kita na pintas nga pagpasyaran nyo, pagay-ayaman nyo, pagbatok-batukan nyo, paglanguyan nyo. Ngawang kumati sa baling konsentrasyon nyo, bing. No saan nga tiba nagbasa yun? Read, and read. Kaya't nang sawan, imbas yung ayam kayo, basahin nyo ti libro yun. Pagbalin nyo nga, kaay-ayo yung tagbasa. The more you read, adada nga, makasusuro kayo. Nang isang puwet manong nemi ti ado nga libro. Kalbasan ti doa nga bulang nga kadanan to. Anong nemi, kadkabutay ng pasagabsap naman kada kami, nga awan sa bali ko mga ramidan minut, kay ayo mi tagbasa. Kasla nga rin tinay pasagabsap kada kami manong nemi. Naruna kanya. Kasla sangkon nga kaya panunutan pa nga. Kasto nga oras, in kami ijay, bye-bye, aglalangoy, agay-ayam. Saan eh? Kasto yung aldaw. Kasto yung oras. Libro ti basaek. Anong nami kapot na marigata ni Sir Eric nga agawid? Gasam na ta? Malpas ti klase ti malam. Agawid nga sakay ti bangka di motor nga nangina ti atlete na. Tanong as tagi special trip manong nami isulat ba ibiyahe nangina. So nga nagsample ti pagkasarahan na. Kadga po ta may sa kami kadagidakkel ti balay na. Clara? Sir? Mabalintag ka sir di balay yun. Awan sir. Tapos niya kasi takit sa alang no ko ang sisyak tagbasa kan dagiti kakapsat ko. Uri saan nga ahaan nga tiyempo iti pa nagbasa sir kat adda ka nga mangisuro ka na kami nga kakapsat. Nangruna kanya. Wala. Nagbalinan nga hilik mo tagbasa. Awan sir. Very good. Mabaling nga rin nga iti panagawin mo kitag kuyugtan. Tap no mamamok di iti parents mo. Manong nemi ito dahil nga pa nagkuyog mi kini Sir Eric. Kinibin na. Aking kinibin kami. Diyan mo manong nemi no anya tinisang sangayan nga riknak. Ajak may ladawan. Naragsakat. Tati mang kibkibin kanya kuno kakibkibin ko kit guwapo nga maestro. Baka siya pala ang ti pupil na nga kinibin na no nakikibin kang kuwana. No manen tangadak kit kita enak sa umisem makman. Are you happy, Clara? Yes, sir. Api nga naragsak ka. Siyempre, nakaore kami mitlahingan tinalaing nga maestro. Wano mangisuro ka na kami dito isla. Tanagid imuno na ngamin kat kasla alin-alin nga mapilpilit na lang nga umay mangisuro dito eh. Sanda nga paggugusto. Tama. Sanda nga paggugusto. Tanagid ay at basol na nga maestra sigunti report nga naamwa. Di kati makabasol nga maestra dito ida nga idiporta dito ida nga paladaw kadating isla. Dakay nga sir, abe kinayatyo kadamo it mangisuro. Kinabod nun na awan ko mati bakante. Gabuta awan ti mayaten nga umay dito eh. Nga mangisuro siya akong nagpresentar. Tapno lang makastrekak. Awang kumatsar ka ng pagpangisuruan. Ngayon kabuta, nagpresenta ak ng sakti umay dito eh. Di ada pagtrabaho ako, ipakat ko ito susto. Kinagyaman na, iti kooperasyon nyo. Kabuta talagang nalaing ka, nga mang-convince ka na kami, sir. At daan ka iti, anak mo ko na nung ka na dyan, sir? Convincing power. Sir, convincing power. Sa amin na pupuutan, manunay iti manakadanon mi dito'y balay. Walking distance, nailit lang ti islaman. Ada ni nanang manunay mi tagap kapuna ijay kabisera nga napan na naglako itikan. Nang, ni Sir Eric ti Mestro mi.
Ah, Sir Eric, ni ma'am, ni nanang ko. Ay, kumusta ka, maestro? Puno ka yung tagdindinabag nga, maestro ita, lalaki ita, may nangisuro ka, nagitubing dito isla, nga gwapo. Fresh graduate, ubi ka pa eh. Uwan ano awag ko keng ka, manang latan. Alam mo manang. Agkasarak ko ha, tapos sa anak ko na marigatan. Akit mo na. Adaduang ang bakante nga kwarto ito nga balay. Ala, tumano kang nga sir. Maestro, nilakay ko, ada pa lang nita, gitibay-bay. Madama na nga palpalusan na gitiya, mangalap mi nga mapan na agsilaw, kada ti dumting arabi. Nagitiya, duwang anak mi, nga adyan ni Clara, naututin ka nagawid Baka, gapot iraprapinda siguro tagay ayam. Manang, ay, dagiti arwatan mo, maestro. Ako noon ito arwatan, umana ka na ito yung bag. Asike, anak, Clara, dadya akin laod anak nga kwarto, ha? Orat ka, naurnos na ta. Ijati pang itulodam kiniser. Manong nemi, no kasano tiriknak anasinged, iti maestro, no adak iti uneg ti pagdalan. Tano kasta nga pagbasaen na, agtong palag, kat maayo, kan kanayon nga magbagay ti very good. Kat nung kasta nga recitation, agboluntaryo ak mangitayag ti imak, very good manong name. No idi kat awan ti makuna nga panagbasa, kada recitation. Ngem kaputa talaga nga, inamungan ni Sir Eric, ito talaga mangisuro. Talaga nga, nagbali man namin pinsan manong naimi, tirik namin nga pupils na agsipod ta. Adagayam patig ti adal. Impasagipsip na rita. No, pwede kita imuno na ka na kami, salamat na nagnanak ka na kami kat saan da unay nag-interes manong nga makatunoy ti usustong antikasyon. Tao manay kadakwadan, nga muda tagsurat, amudan tagbasa. Kaya ni Sir Eric manong name, iti na ipasagipsip kada kami dito isla. Masapol ti edukasyon. Masapol nga makaadal kami. Manibod mat idin manong name itong kalrabi maawis kami nga kakapsat na naruna kaniya nga agbasa. Tado nga ron dagiti libro manong name sangpit na, dagiti fairy tales, nga gusto kami nga basaan, importante to'y nalaing kami nga agbasa, ken amumimet nga analyze jay message, wano di adal, nga ibati di story. Nabibintas manong name nga libro. Siyempre, salang nga iti libro nga talaga nga para kada kami, iti akademya, no dikit pa iti libro nga nasken nga basaen, dikit kas kada kami nga ubing, tapno matinib ti utak mo. Dikit ito kakapsat ko no ka, manong name iti mabanog ko natin na mapandan maturog. Da kami kaniya, Sir Eric manong name iti aging ka na iti alas 9. Kalpasan nga makapangan kami, rugamin dayta, agbasa iti leksyon, agbasa iti libro. At dati kiti kuntakoy manong naming tsak mapupuutan, kabayatan nga agbasbasa. Nasabali man libro at basbasahin na. Ngagsadagak kayong kwa na. No kasta, nga madlaw na ngagsadagak manong naming kabot na maktangak, ti amuna. Alain na, imbes nga, iti bakrang na tabag sa dagak manong nemi. Agsadagak, iti barokong na. Arig nakaslasaksak lutin nak manong nemi. O niya, okay man lang? Agad enjoy ka kamit lang, Clara, agbasbasa? O sir. Imbes ko mga agbuyak ti TV, agbasa aklangan. Right? Yung mabali man agbuyak at TV, no? Paraking ka, di buyam nga TV, para ka nagitubing. Sir, no makasyon, agkawit ka ito pala di balayo? Sabado kin Domingo? No, masadutak, dito yaklatan. Nagpintas nagpasya rito isla. Sir, mabalin tagpipiknik. Mabalin tagsakit di bangka di motor. Agjoyride tayo. Ado matibang ka nga, bang kami, bangka na tatang. Okay, met.
Again, enjoy dito'y nga isla. Again, enjoy pa nga mangisuro ka na kayo. At ang kooperasyon nyo. Gama sir. Pasi ka didinteng dito'y. Sunod lang ito. Tanya. Dua lang ang tawin. Yeah, agraduar kan tumatin nga elementary. Di ba? Grade 5, grade 6. Di hanggang ito naman kita. Siguro. Ang imong kaspagay ka dumteng ka nito nga, agkita ta, happy ka nga saan. Ag high school ka, kada high school ito Ilio. Sakan to may college sa jay syudad. Anya ti amom, baka sa jay tumatin nga mangisuro. Baka kita tanto ito no ag-college ka. Ito nag-college sa balasang agton. Balasang ka rin itong college ka. 17 years old mo ito. Ito nagbalasang nga. Sir Eric, baro kan to pa nga ta? Ha? Amin nagkiktut ka, sir. Ag first year college sa 17 yung konton. Manong tumatin taon mo. Bale, 5 years more. 25 monton? Adan to nga tanasawam? O no barukan to pa nga ta? Sir Eric? Diyaga mo manong name no apay nga nasaludsod ko tika si Jai kini Sir Eric. Nagpanunot met manong name mabalin siguro nga madiday di sa ludsod ko. Un adamadi nga kay papanan na uno adamali siya kay papanan na. Okay man siya sa lutsot ko. Adak-adakos na. Hinton balasa nga ako. Baro kan tupay ka da. Ayan. Adan to nga tanasawa mo no baro kan tupay lang. No sa mo nga amirisan tinauno nagkakit it's gagangilang din nga sa lutsot. Kastamot manong name iti adday ti panunod ko. Imimisem laing manong name. Sana kinusukuso di buhok ko. Ibas na padagbasa. Ha? Awan sa baling aramidem na di mangipasnek pa nagbasa. Bareng ang kita tanto, into nag-college ka. Dalpas ti grade 5, dimteng ti pa nag-grade 6 mi manong name. Adadan ti pasnek mi nga da kami nga grade 6 nga graduating nga iti dayta nga tawen manong. Samot unay nga marigata ni Sir Eric manong name ta manulang ti bilang ti suro na. Mano ti sumrek iti grade 1, mano ti grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, kada kami nga grade 6 manong name nga 20 kami. Pinito basbasit nga bilang dagiti sumarasaro no. Nuapik ngamin nga agbalin na may maysa nga maestro. Ito yung may day paon dito eh. Kapungata basit kami. Kuno, kapungata dito lang ti pangipananda karag ita adda basol na. Ngayon ni Sir Eric manong namin yung nagsakripisyo yung may dito eh. Ngano mabalin na kumakit isuntag talineed dito eh. Ngayon samot nga mabalin malaksid ano pat ganda tikid daw na no kayat na tagtalineed iti dito yung isla. Sakbay nga graduar kami manong namin nagtutulog kami kada iti kaskola napadag kang graduar. Agko-kontribusyon kami manong name ta ipayam minto ti regalo nga pakalaglagipan ni Sir Eric kada kami. Kasta nga rin tinapasamak manong name. Dito'y Islami manong name adari kitay livelihood program. Adari tayo ada dito'y manong naming nga rapintas nga malagang aramidan nga bag. Special manong naming pinaramid mi kang kuwana dito talaga nga nalagda. Nga bag nga pagikabilan na kada things na nga mangisuro. Kapintaan manong naming ti brown. Nga tapno di kasta kat panglalaki nga color. Iredumteng di graduation manong name ado da kidak sa sangit. Gabuta siyempre
Kasladaitan manon nemi ti maudi nga madakita mi panakakita mi kini Sir Eric. Ngem nagbakasyon pa lang manon nemi pinalabas na pa lang ti makalawas sakbay nga pumanaw. Kat bisperas iti panagpakada na kada kami. Nangagan kami manon nemi iti picnic, dinner picnic nga naanga iti mismo nga igit ti baybay. Siyempre nagpatulong kami kada kiti panglakayan na naruna kini tatang nga nangisagana ti amin. Ti bonfire, ti lamisaan, nga ayan di kiti naduma-duma potahe, manunemi, kang runaan na ti talo, manunemi nga letson baboy, di kitay native nga baboy. Nga letson mi kabayatan manunemi ti parte kit madama ti letson. Sa di kitay naduma-duma potahe, luto nga nagkapo iti baybay, manunemi. Nakaragraksak kami. Okay. Nag-inom na kita amunat uminom, iti tuba, at na kita nagsasala, tanga aday nupaan manong nemi ni tatang karaoke, nagsasala kami, nagkakanta kami, nangan kami. Iriagsarita manong nemi ni Sir Eric. Dimgang kami nga naimbag. Kit ko na dahil iti duwang atawen nga panang isurok. Umuna nga panang isurok. Kahit nakalukluk mo yung ti puso. Gabutan naman ng mahek nga naaramid ko, tinangtid kada kayo, iti pangrugyan nyo nga. Mangtuntun, iti rapapyo iti edukasyon. Siyempre, naisuro kayo, manipod grade 1, gana iti grade 6. Kas met lamang mangiko kada kayo. Sakpay laeng, iti nang isuro kada kayo, nga nang ted iti pasnek, kanong sustong edukasyon, nga nipasagapsip, iti panunod nyo. Diyak kumakayat, iti saan nga mangituloy, iti panang isurok ditoy, nga magdepende iti Department of Education, muna DEX, no natin desisyon na. Patasag to, kitawin ka nakuha nagtalin na eda, kaya di saan lang adwa, ang tawin, pwede kita tultuloy. Kaya nupat ganda. Next, school opening, adak tumanin. Ngam nakas pagarigan, saan nga maaprobaran? Siguro, makita tulaeng, no umayak to sumarong karkara kayo. Da kayo nga graduates, kaya nagdi sumalsaruno, sabi ko tagtalined, iti panunod yo, iti impasagapsap ko kada kayo. Ipatagyo, ti edukasyon. Ti adal. Tati adal, sursuro, may tugot yo, oray sa dinuman, ti papanan nyo. Saan nga matakaw kada kayo? Saan nga mapugaw kada kayo? Aging kasibibiyag kayo. Sabi ko sada kayo amin, nga basbasa dito isla. Mapadasan yun to tagbasa ti high school kaniti college. Sabi ko agbaligi kayo tanyaman nga rapapyo. Agyamanak iti panang ipatagyo kanya kas danisuro ka na kayo gyamanak ti kooperasyon nyo. Kaya nagyamanak ka na ginaganak iti kooperasyon na kanya nga nangidoron, kaya nangibaon kadag iti anak da, iti eskwela. Kaya nang surnod, iti kayat ko ngay pasagapsap katakwada. Siknan ti kinapateg ti edukasyon. Di kayo puros malipatan. Iba't pateg kayo unay-unay. Maysa-maysa kami nga umasadeg nga umarakop kang kuwana manong name kadadadag iti mangig nga sa ibek, sangit, ragsak, ken sangit nilidahay gabot sa minto na magkita iso. So matenti pa nangyawat may kang kuha naman name it special gift me nga napintas nga bag na mabalin na itugtugot ori sa dinuman ti papanan na nandoon na mapamangisuro. Wow. Handa pa na ikitikit dito nga nagan kong Eric. When sir, nagkamanak ka na kayo. Alagang at napakalaglag ipak ka na kayo.
Siyempre, manong nemi naturog dito'y balay, kat dito'y nagrubuat, iti kabigatan na. Iti nakarubuatan manong nemi ni Sir Eric, siya yung pupuutan tirik na, nga nangarakop kayong kuwanan. Sir, Clara, pabalonan na kaditilo, Check magawidan, sir. Duwa nga tawin, nga daka dito Duwa nga tawin, nga daka iti sidong mi, ti sidong ko. Ti saludsod, sir, agkita tantupay nga ta. No iturong ni Apo Diyos. Awan ti sabali nga ramidem, no di mangipas na ti panagbasam. At dakan to nito sa Ontario. 4 years. Napindas ka, Clara. Sir Eric? O abay. Saan mo ka di anugot nga napindas ka? Sikapay lang tinangin baga. Imposible. Namin, di pag-group na kayo dumakanyag ay lalaki. Babaeng babae ka para kanya. Agawanak, sir. Nakagwapo ka mat, sir. Alaro din na riyan na konta. Itulod ka, ginggana dyan. Igit ti baybay, ti paglugan ng mga bangka de motor. Ipas nagmotag basa. Ito daw dawat mo kinapon, Diyos ang kita ng tupay. Pinagbasa dak nga ron ng nemi daanan ng kinitatang iti high school iti ilimin. Abilitan man ng nemi ngagkaseraak. Sakto agawid no iti malam iti Friday. Iglo nga anak iti bangka di motor may mangsukon kanyak kada kami manon nemi nga kada iti padak nga agabasa ti high school nga kalugaram iti isla. Sakam to kukuyog manong nemi iti nasapa nga Lunes ngagbiyahe aglugan iti bangka di motor ngomay dito mainland sakam to aglugan iti tricycle nga mapan iti high school sakam to agawid manen iti kasera mi manong nemi nabas ngagbasa pinagbalin ko manong naming ti tunggal bakantek nga oras ket libro ti basbasaet ti libro mi kas first year ken maliksid pay kada kiti magusgusto nga libro nga imbati kanyak manong nemi ni Sir Eric tado pwede krisan ko nabasa. No bakantek, ti oras, agbasbasa. Kadungar di mangi magbaga. Oy, Clara, ma-overstudy ka. Ag-relax ka mat. Sanggay bagada. Pasari mat ag-relax ha. Mapanak pa nagpaspasarity mall. Tadamat basit nga mall ito ilimi manong. Mall ko namin latana, o rin naman basit nga mall. Hanga na pupuutan, di ba naglabas, di ba na when manong nemi agraduar kami iti high school. Kaya nakaragragsakak manong nemi di pagkaamuda nga siyak ti valedictorian. Iga po nga ro ti pasnek ko nagbasa manong. Manipur first year, agad fourth year, saklatat ti adda iti number 1. Nara ito'y manong nemi, kinalaing ko dito'y nakto ipakat iti syudad. Tabalbareng no, makapasaak iti scholarship tapno matulungak datatang kininana. O resamat ka di nga, sanak pwede ka nagbaling nga scholar manong nemi. Kabailan dagdanahan ang ginitata nga pagbasahin tan yaman na kurso. Siyempre, komprador, ken na adot pagkalap ni tatang ko. Agbadbada mo nga dati high school manong nemi dikiti duwa kapsat ko nga dyak. Iti nakapagraduara kon, ala ko manong nemi dikiti kasapulak, pakada akon kada tatang kininanan. Ada kadimat lang nakasaka na nga pagkasaraam sa jay. Iti mismo nga, Asidag University, nga magpag-enrollak. Ado sadya di kita agsapsapul iti pagkasera, agkasera. Kasano na bakante. Barbarang ang dapay lang ha. Kahit no awan ng bakante, di agsapul lang ti sa bali. O remedyo atayon iti university. Ngayon panagkunak nang kat adulatang. Alakit tagpakamo na kam nga dagos ha. Surat ha. Suratan na kam nga dagos. No, anya ti kasasad mo di syudahan. Unang tang, awang pagtanagan nyo, nasingpet na ti anak yung Clara. Katikarik ka na kayo. Awan sa baling haramidik no degbasa. Agbalinak to nga. CPA.
certified public accountant. Manong name sakbay, nalimugan na kitibang ka di motor. Tang? Ada nalipata mo, anak? Nabayag ka nagkasera ni Sir Eric di balay, di ba? Di na ibagbaga ka na kayo, ti address na. Address na. Dahil paidulin ko king ka. Emily, bakit? Dahil padulin mo kanya, ada. Naminsan nga nagsarita kami at napagsarita kami, may pangip ti address na. Saan nga, taga ito nga probinsya ng Jack Bariro at taga syudad. Mabidlang nga rin nakalain no, na dito yung idiswaki din, nang idulina. Dugay, address na kada kayo. Dili bagbaga kanya. Mo may nga rin ka sa pulam, taan niya ngamin tirantam. Hindi mo ka di pala malipatan, di agwapong may strom. Tatangot. Kaya nga lang barbarin na magkitak to isuna no iti syudad ti address na di saan nga tabat nga dagasin na to pasyarin ni Sir. Manong name iti syudad nga nagpaiso ti address nga inted na. Diyak man nasalutsod kami iti kang kuhana. Tap na inted ng makanyak. Namibag nitid na kadatatang kininanang man. Inwalat ko rin ang address, nakaisuratan ti address man. Kat si kagagarak, si raragsaka, nga di manon di syudad, nga nagsapong nga dagos di wagkasaraak, jakbat nga rod nagrikatan manong. May plaster ko manong, name di amin-amin. Kalkabigatan na, napana ko nag-enroll manong. Hindi maka-enrollak. Nagpaspasyarak mo ta. Tapno ko, adalag kan nasken kabisado ti syudad. Nakiamamokmat ka rin kakasiraan. Hello, Emily. Hi, ang Emily tinagan ko mo. Ano nga rin? Oo, nangibagakad sa tinagan, tap ng mga patakam no ma-Emily mo na saan tinagan. Ano nga rin tinagan mo? Lydia. Ay, Lydia. Siyak ni Clara. Clara? Oo, Lydia. Ano ti kursong? Accountancy. Oh, first year? Yeah. Sabi ko matagpatpado na naalang nga oras. Kaya naman, ano naalam nga oras? Mabagbagso, oh. Di kita ito napipintas nga time, di ba? Agpatpado na oras. Agka-time ta nga ron. Siya, mayat man tapos nagkastag at adan na mamamok nagbaling nga nasingin. Isot kinat kaduwak manong name ni Lydia, nagpaspasyar, kabayatan nga or-orayan mi manong iti opening. Aganggang kaden ko manong name iti mapan iti address nga inted kanyak dananang kinitatan. Saan ko ni naiban manong name ni Emily? Nitiket sisyaklatan manong. Alis tumot nga suruten. Tadama dito sentro. Ada is barangay, street, house number. Pesa lang nga gagangay nga napintas manong name nga balay. Itiya, nang ituludan kanyak ti tricycle. House number. Manong name, adamat pasit nga alad na. Gate, nagdurbela. Masa nga bakit manong name nga namnamaik nga ina ni Eric. Nambaga, amalay mo yun, Nana. Ay, kastamat na pindas nga balasang. Sigurado nga balasang ka pa, Abe ka di balasang ko? Dito ka titibalay da, Sir Eric. Eric, aumat sa baling Eric dito na saan nga di anak ko, nga maestro. Isulakid di, Nana. Sino ka kadi? Siya ni Clara. May sa kadag iti pupil na, iti isla nga damo nga ng sorwan na. Oh. Kahit mo sa nagraduara ko niti high school. Kaya 7 years sipod nang isuro ni Eric Iradyang Isla. Grade 5, grade 6 sa 4 years. O 7 years. May saka ng balasang. 11 taon nga pa. Niting insuro na ka ni Eric. Ay,
maligap lang. Mabilang tayo. Ilokat ko na kita. Sobrang ka. Pinastrek na, pinagtugaw na, manong naming. Awan ni Eric, dadanapanan na. Ay, kasta ka din na. Dakda kayo nga adadtoy? Uy, nabayag ko na malo ni Eric Tiburdek. Dagiti kakapsat na, damatan sa pali. Damat bukod da nga pamilya, damat bukod da nga balay. Stagayang. Oray no, adda kasayram. Adda iti Asideg University nga pagbasaan nga na. Dandanitan ni Eric. Dandanidan. Manong nami kasla na naisulo o pitilapahid ko na dyan ko na nga dandanidan. Diyak mat sinulsod kaduhana. Diyos ko, sabi ko matamaro pa hilae. Nakunag tinakam ko manong. Ine, daan nagsardeng ngalugan, kotse manong nami iti labestigate. Nagtatry ti bakit nga naman nangilukat ti gate. Si Umrek manong nami ti maron, ti ka maris na nga kotse. Nakita ko manong nami ni Sir Eric. Kasla akong pinagbalbaliwan ti kinagwapo na. Kasla sampay nga nanayunan ti 7 years ti tawen na manong. Gwapo. Kasto ni lagto manong nami ti barokong ko. Diya kong ginita no da si marunong nga dimsaag manong nami. Tinasken kat sumabatak, krimuarak, kat kaslamay may salayang ti makitkitak. Ngawan sa bali no saan nga Sir Eric. Kat kunana nga dagos. Clara? Sir Eric? Oh, lalo Sir 7 years, ano, bali 4 years, 4 years, tinainayon titawon mo nga malasin ka. Si ka ni Clara, kalalaingan ng insuro, medyo isla. At na bati yung, dagay min bati yung nga address, kadalanang kinitatang, yung magtintinda kanya. Di mo kami dinawat kanya kung sinudsud. Idi manong nami tagli si isong na tapno adan salisyan na. Idi adda makitak, idi likodan na manong nami nga babae nga napintas. Nakapimpintas nga babae. Iso ni Lily, di asawa. Lily, Clara, may sakaragay di kalalaingan nga. Pupil ko ijaya, nangisurumak nga damo iji isla. Istorya kengahan. Hi, Clara. Hi, Ma'am. Miss Rakhemet, Ma'am? Ahan? Mga opisina. Nilaing Eric, iti maestro. Nakabimbindas ka, Ma'am? Bagay kayo? Awang ba anak yo? Awang pa eh. Nasurok pala makatawan nga nag-asawa kami. Manong name Jack amo no apay nga itay ket kasta uri tirag tuti puso. Napnoy tirag o. Ngam tema mo nga daanan da asawa ni Sir Eric. Kasla adamatan mariknak nga sakit kan sa em. Apay nga ta. Ikabuta saan nga napasamak, tikas tinanamnamak, nga mapasamak, nga barupay sunat. Medyo impadlaw ko manong na yun. Ngayon din muna nga simrek, da Ma'am Lily kini mamang ni Sir Eric, kat naudi kami. Kagamanak ni Mika. What's wrong? Awan, sir. Di mo malayin pa ka mo. Temay kam kuma. Imatender ti kasaryo.
Ala, rasti amin ko na kumangam sa amin. Siguro, edi awangkan sa isla, sanda kami nga malaglagip. Aman, sila lagi pa kakakanayon. Clara, kawan sa baling aramidem na din, may pasnek ti pa nagbasam, kas kang kanayon ko magbagaking ka. Ha? When, sir? Manong nimi nalidayag nga nagpakada kadakwada. Demteng manong nimi panaglukaten ti klase. When? Nadlaw ni Lili manong nimi nga kakasiraan. Uno Lydia ko nakuma. Nadlaw ni Lydia manong nimi nga kakasiraan. Na nalidayag. Damo ti klase. Naliday ka. Okay lang. Makarecover at tumit lang. Identa uson ti cellphone manong nemi. May sakmot ka na gita. Gimatangan ka na gita gagangan la hindi nga cellphone mo. Tapno ni kasta kita daw sa rek. Karidi, tagbakasyon ak manong nemi iji isla. Kalpasan ti first sem manong nemi nga nalpas ti first sem. Adamaten communication tunggal may sakata kami manong nemi tinapig sa ti signal iti isla. Nagpakadak para ti second sem manong nemi. Nang. Ito no summer. Agbate ko tubala sa syudad. Tapi di ka agbakasyon kat summer. Nagpindas ti summer dito lugar tayo. Wano mauma ka kada kitay. At darita, di kitay coral kadilian. Tapno makatulong ka na kayo, sumagak to ang part-time. Kung anak, kung problema ti kwarta, amumatan ka na kayo, kada kami kinitatan mo. So kagbakasyon ka, Sige. Amerikas lang ka lang naliday. Hamo ba na istorya kada kami kinitatan mo, no? Nagkita kayo kini Sir Eric. At asawa ng tang. Yung lokon, di na lang magpakaamot. Inanakbi ko mati kasaro. Nagalisto mati umedi mapan sa syudad ko mga anak kagwana. Ako mati komunikasyon. Hindi ba lang? Nagalisto mati kagsurat. Dumano mati surat ito. Adamat kartero no ka nga naglugad di ba nga di motor nga may mangtiti surat dito. Kita akit napintasan nga po dan cellphone. Manong nemi, diyan ka muna. Kasla kahit kumanin na makita ni Sir Eric. Ngayon, mabinak na unahin. Nga mapaan man nagsubli sa dyan. Pwede ito tamok batir nga daanan ti asawa. Ngayon, may dimay sa nga malam, manong nemi, adamang pagpagunikan niya kiti rumwara kiti gate. Jak kinakuyog ni Lydia, di nga malam. Clara! Hey, Clara! Sir Eric, maka. Di ka man lang, hamo mala inulitin, dahil pa siya di balay. Busy at ngayon sir, di pa nagbasak. Isakbi ko mga nagawid ka sa isla. Nang tedak ko mamat, iti pasa, para ka naging peres sa kinagaan kakabsat mo. Unang sangkat, nagsubli ka kumaituin, siyempre, at ako mamat siguro yung tugot inalam. Kasi kada kiti impabalo mi idikin ka sir nga dalangdang uno palag nga ikan kanda dumapay. Hagimas ti gapo sa diyan nga dalangdang uno palag pindang. Imagine presko nga butyakem sa mo ibilag-alagos. Hangan apgad hangas laklako ni susurda nga apgad. Bayan niyo sir na. Ito na mamisa nga bakasyon na. Mga alaktot edad ko kada kayo. Okay yan. Paglogan yan. Apay sir. Kahit kakasasarita. Di ba kaya nag-dinner ta? Nga misis. Adan itandara na nga party. Nga sa anak nga si Murot. Oh my God. Bakit naragsakan anak manong? Siyempre. Pinanunot ko latan nga baro iso na kahit balasa nga. Nag-dinner date kami manong. Kahit kabayatan mo, rhyme me, manong name it, order me. Kumusta pa nagbasa? Okay man, sir.
Awan ti mangsinga kay ka. Mangsinga ko mga, dagit akar-ara mga ka. Nangaroon na kita, da cellphone tayon. Dito ito number mo kanya ka, intad mo ito kanya. Intad mo itan, baka malipatan. Intad ko mano, i-dial ko ha, tap na maalam ti number ko. Thank you sir. Ala, baka no, jak to magawin ang trick na katawagan ka, o nag-textakan ka, ang mga makadisturbo di, oray mo lang nga siya tag-text. Una siya tumawag. Istrikto ko din ni ma'am, ni Lily. Di asawa ko nga Adala ba sit? Naimon? Medyo. Yung kung kunada nga rod, kat diti ka no ada aramid na. Isot naimon. Ano aramid na ipagbagam? Adala kita kalkalubad na. Hindi ka maamatan sir. Nasingpetak. Amo ka, mamati ka nasingpet ka. Kaya mo sa nasingpet ka, nusang nasingpet ni Mrs. Nasingpet met. Nakabimbinta si Suna, nagwapo kag bagay kay Unay, sir. Masansan manong name nga tawagan na kanag-dinner kami kay Sir Eric. Kahit nung hasta nga bakasyon na, manong name mangtedmet, para kadatatang kininanang, nikapsat ko, mabalin nang ipasarabo sa jay. Nga awan sa jay nga adad ada itsiyudad. Kahit kastamit teramidak manong name, mangyawid ak mo dito siyudad, manong name, di kita agabo sa jay. Naroon na ulit ko na nga paborito na nga pindang, wano dalangdang. Umay na ko alaan dito ka serak manong name. Tanong ibagak ng ipangko ije balayda. Di na kayat, dyan ka muna apay. Adaki din manong name ti first sem, iti maudin nga tawen ti panagbasa. Iti tawagan na manong name ni Eric. Hello sir, saan nga mo pupuutan ti panawan sa gadi? For chairman. Baka no, agradwar kan. Kat talagang santan tupulusan nga kita pa Ape ko ng tikas na. Siyempre, imposible nga sa gang subliti lugar yo tapno sadya ka ng trabaho. Imposible nga talinad ka dito syudad. Siguro, umasenson tumatan ti slayo. Kompleto nito sa jay, ti mangisuro, manipod kinder, wano primary, kinder, gingana ti grade 6. Baka umadadot populasyon sa jay, baka maadanin iti high school, iti islayo. Panagkunak sir, saan nga umado nailit unay nukan, noodot balbalay. Sa bagay, agtalina kasi iti populasyon na, ato siguro na kita pumano sa jay, nga mapaniti mainland, panawan na ti isla. Abay, sir. Abay, nagsinay ka. Ada ka di problema, Sir Eric. Nagsarda nga kailangan ng isuro. Ha? Kaya nyo saan saan kayo mga isusuro ka dito yung school opening? Han? Ada pala ng sukat kanya. Taapay. Nabannog ako. Isurin sardin ko pa ilang. Allah! Sayang, sir. Mapukawan nalaing na maestro na kita estudyante mo ng pupils, no? Sardin nito mga isuro. Talaga, tanalaing ka di. Nalaing kayo, sir. Dahil ko nga malagip yun, ibagak nga ito ubing nga convincing power. At dahil kahit apindas ka convincing power. Wait. Malagip mo ti birthday ko? Abay hindi nga Jackman lagip. Mano nga birthday ko nga saan ka imay? Na minsan lang imayak. Idadak pala ti first year high school, college. Idiadakan sa jay isla. Naminduhamit ka na sinelebraram ti birthday mo. Iti isla. Bale, di lang first year college sak nga natanda ti birthday mo.
Tadig si masarunong kat di ka mat nagkumbidar. Ngayon ka na to birthday ko, agkumbidara. Pakaangayan na di balayo? Kahit ko nga, iti beach. Beach? Apay, diya ka dilang islat at the beach. Adamat beaches iti syudad. Adamat barangay iti syudad nga ada iti iki di baybay. Adana bitas ang beach resort. Mabalinto nga pakasilebraran na. Allah. Umayak to sir. Masapul mo pa ka. Anong nga oras na dyan? Mangrugiti. Ada pala ginit. Excuse me. Ada pala ginit. Kahit kung mabuyan to ti panaglinnek ginit. Di mga 5? Yes, 5. Bagam lang no anang beach resort data. Tumayag to dumanon. Mabalin di mga harat kaduwak. Hanin. Allah. Ori man sila kuma. Saanin si kantulatan. Taapay man sir. Gabutas si kakinsyak lain sa labar. Si kakinsyak lain sa labar. Sige, awanin tayo tupin ka sa lutsud. Sa lutsud. Basta orayin ka, 5 o'clock, nakandun dyan. Naburbur-tsa na ketika siya ngayon bagahan ng anong. Abi nga ta. Kita man pala nga celebrate ng birthday ng kami lang. Napanak nga rod manong naimikit po no. Adda isuna dito may isang cottage. Nakaray din manong naimikit nakaray din pagtunuan kanti matuno. Happy birthday, Sir Eric. Inarakop ko isuna. Imarakop, mate. Thank you, Clara. Birthday mo, apisan ka naragsak. Aman, naragsak tadakak. Dito tinanong mo nga regalo. Ano sa mano na dito na panunod ko ginatang? Urawan dita, tinaskan ka tadakak. Anda ka tidakas ka na pasamang, sir. Sampay lang nga dito pagsalitaan ta. Tulungan akong ngagtuno. For your college ka, imposible nga di mo pinapadasan ti minum ti arak. Nadado mo na uwi sa nagdi ka siraak, medyo. Adain ready kang arak. Detoy. Wow. Special. Gamot special para kanyak dito yung aldaw. Talaga, agapot the birthday mo. Rokyan na karatin. Adon dagiti natuno. May liliwak sa dilogaryo, sabi ko nga to umayik tuman ng sadyay. Welcome kang umay sadyay. Sabi ka din saan. Tinaugan na ti baso mi manong. Cheers. Happy birthday. Thank you. Numinan uminom manin. Kahit mo sa matagbartek. Kisungarad mo uminom ta, tap nagbartek ta. Tumaog ka manin. Hirapin tala tuminom, ha? Ay pulutan. Nagkagawa ng naimi ngalumlum na kan Janit. Imabay kanya. Sana yung parabaw tiya, takyag na tiya bagat. Sana medyo inawid. Malagip ko lakit nga road manong naimi idiadadya balay nga kaskasera nga nagbasa kami. Arig na, saksaklutan na, nagsatsatagak, idibaraw kong na. Kaslakas tanti pangyari kang manong. Lumlum na kan Janit. Di nakita sa wen. Nagtalineed, tisipngit. Dumdeng to deksapa. Di ba rung agsaba sa kani? Iso nga, sana ka mo pagkawan tinamnama. Dumdeng ti ba rung agsaba iti piyak ko. Kalbasan, nga napadasak tinagsagaba. Tidalyaw ko nga tinangad manong naimi ket na si Rayak. Di ba nagtedted di kiti luwa ni Sir Eric? Abay, sir.
Karito nga palabas nga summer. Awan ti sabali nga naramid ko na saan nga nagbarbarte. Nga dadataga po na no apeng yung pakadak. Iti eskwela nga sana nga mga isuro. Ikabata sana nga makamubaan. Diyak dumit lang may concentrate tag mga isuro. Tapay. Nadugtala ka mismo ti asawa nga di pliputan na. Hindi pa ilang nga madmadlaw ko. Nga malaksid kanyak kadadapay sa bahala nga lalaki iti biyak na. Nagsakit para kanya, Clara. Siya nga nagbaling nga nakapudpudong agayat. Nakapatangak tikas kanilili nga saan nga mapmapnet. Dudugtala ka mismo. Iti kaadada iti bar. Nga inarakop ka na inagik iti nasipngit nga pasit ti bar. Adama mo nga nakakita kayang kuana kaya intawag na kanya. Napanak nga mismo kat dito'y ko. Nga naakto. Nagsakit. Nakasaksakit, Clara. Nakasaksakit. Manong name inarakop ko ni Sir Eric. Sir, gagangay dahil tayo itibiyag. Kas na kunam nga lumnek di init. Ngam di na kahit asawan ngagtalin na edisip nget. Dumteng to ti barong agsapa. Di ka mapukawan tinamnama, Sir Eric. Saan nga may mesa ni Ayat? Saan nga may mesa ti babahay ni ti lobo? Nariknak met manong name ti balis day nga arakop ko. Ta inarakop nakmet iti nairot. Sa nagunugog manong name ti mismo ngayon sadag na ti rupa na iti barukong ko kat dito'y nga naganugog. Ay, yamanak. Nagyamanak, ti panang patibker mo kaniya, Clara. So, nakanagbindot nga nangayab kang ka, para iti na ito yung kakaldawan, ti kasanay ko. Gabatamang mangig ko ken ka. Nagiti pamatid ka. Ngasig ka ti ka sa pulat, tapno mangibaga iti barungag sapa, ti barungan namnam. Iti sa baling ayat, iti panangibagam nga dudita ti babae, nga mas karapat-rapat nga mga nga asawak nga manglilipod. Rimok atak manong namikat siya kunti ng tao. Iti arak iti baso. Uminom ta. Uminom ta. Lipatan mo ti amin. Dumdang ti barong nagsapa. Ag-move on ka. Anta ka mang tulong kang ka. Eric. Eric, ti awag kun kan ko naman. Katne, nagtos kami. Nikat, uminom kami. Uminom kami. Nga po siguro manong name iti ayat nga marikriknak tadyak libakad. Nga di pa ilang manong. Andan na isang sangayan nga riknak kini Eric no mampiubing ang palayang idi. Nangaroon na kasta nga kuy-kuy kaming kipkipin. Nangaroon na kasta nga arig na saklutan na nagbasbasa kami. Inarakop ko iso na. Sako, siya ko na mismo manong neme, tinanggik kadigit lips. Nakiktot. Hindi ba nakakiktot na manong neme nat nagmanipuli tinagtugawan na. Napadata manong neme iti kadaratan. Kadakam nga ron iti cottage. Sakbay manong neme nga nakarakder. Dimsagak mat itutugaw ko manong neme kat pinandagag iso na sa ko intuloy manong neme nga malan di kiti lips. Nariknak mat ti balas da kiti agek ko. Kadya ko napupuutan manong neme no anya ti si marunong na pasama. Nga iti tamakariingat. Adda kami ti may sa kwarto. Nakaabay kami nga nakaidda nga nakaulis. Idi kitak ti bagik manong nemi. Lamo-lamo ak. Ken oray ni Eric ket lamo-lamo. Oh my God. Mariknag sakit ti susob ko. Saan ako nga virgin? Nepay kong kini Sir Eric ti amin. Limangunak. Sinapol ko manong nemi di kiti arwatek. Kalpasan na.
sinapol ko ti mabaling ko nga iti banyo. Nagdigusak. Siyempre, insublik mit lang terwat at katao mat sa bali pagsukat. Simublat matiso naman nung nemi idagsabat kami iti ruangan ti banyo. I'm sorry. For what, sir? Di mo kunayan nga ganun dawayag ti panakabartek ta nga to ha. Napuutam ka dito na pasamag? No. Katsika. Diyan ka mo no, kasano nga nakadanon ta dito sir? Kano kasano nga pakiuray na. Inuray ko nga nagdigos manong. Hindi makadigos. I love you, Clara. Eric, I love you too. Kanuan niya man tis kasalsantang napuutang na napasamag terapi. Mabaling gading ulitan ta. Eric, isunti mo na nga nangamahal ka na ginibibig ko manong name. Kat dito'y nga naulit no andaman na pasamak mi kat talagang adda kapot saan ang kanarigatan nga nangawat kayong kuha naman. Sana ka nagaray. No dikat nagaring-eng ka nagasugak. Wait. Naulit. Hindi pa nagkanaig min. Ito dahil nga pa nagkanaig min. Napuutan min. Marikrik namin. Kanarik namin. Tinagtipon nga ayat. Tapno agmay-may sayat ang ayat man. Intuloy ko tinagbasa manong nemi kat numampay kadeta ng eskulier kat saan nga nang isuro ni Eric. Numanin may nakpasyarin dito kasera. Numanin maulit. Nagkontrolak manong nemi kapot matang kakadagos edit contraceptive pills. Clara, Eric, sabi ko mata, di mo panunutin kung gundawayag ti amin. Awang pagdanakan, because I love you. Kat pacheck ni patpatik na. Saan kung patpatik ti asawa, kan madamanti, panakaanal ti kalay sami. Idawdawat mo, ngayon doon makapagturpos ka, kada doon trabaho, maprobaran doon ti analnet. Tap no may kasar ka. Kalbasan nga rin ti graduation manunay nga inayabak na ginaganak niya kan kakapsat ko dito syudad ngay matender da. Yung pakamumin manunay kani Eric ti relasyon mo. Kani bagbagami kan kuha kada kuha da manunay nga dandanin maaprobaran annulment ti kasarda kaniya leading ex na. Simurot nga nagbakasyon ni Eric dito isla manong nemi kadadadaman yung tiragsak. Kenragsak, dagiti makalagip ken kuana kadidito nga taway na panangisuro na iti eskwela at elementarya ti isla. Nakaragragsak kami manong nemi. Kang kanayon nga inaldaw nga arig nagpipiknik kami. Aglalangoy kami. Nagteka ka ti board, manong name iti remuarte resulta, tinulungan nak ni Eric tapno makastrek iti trabaho iti syudad. Aprobara man ten na annulment, manong name, kat na isaganan ti kalay sami ka ni Eric. Dito syudad kami nga nagkalaysa, manong name, para iti may kaduagon daway, nagkasarmanan ni Eric. Ni mamang na, nga isudda mo idi nga mamit ko, kasto mo ni tiragsak mo. Amom, anak, indaw dawat ko idi. Nga sikala ko man tinagbaling nga manugang ko. Nga asawa ti burdag ko. At idi makaamamukag talag-anan nga dagos tirik nakit. Among ka din nga kontraak idi nga ikasar ni Eric, ni Lily. At ay din pa nagduwa-duwa ka rin nga babae. Ay man maaramid ko ket yamat ta. Anak ko tinagdesisyon.
Ken manong name nagkalaysa kami kadito syudad nga nagnaid kami ti sidong ti katugangak nga babae. Nagtrabaho kasmat ti panangisuro na. Agadan kam nga rumuar ti bigat, idakasnak, iti bangko pang pagumpisina sa mapan mangisuro o ti labantarya. Sa anak tumay daw asen manong nemi, iti bangko sa magawid. Kalmasan na rita manong nemi, iging ka nga nagbali ng sagkay sa kamin iti lugan. Ken, adatan ti ragsagmi manong nemi, iti addan, nagpitpitik iti saklot ko. Para ito mo na agundaway, ngawadaan kami ti anak. Eric Jr. manong nemi ti nauna, si Maroon Ridua nga babae manong nemi. Da Jennifer, kastamatan kinitayan. Dani mamindua kam ngagbakasyon, manong nemi mang panagpasyar, ejay isla. Nga itaan manong nemi ket nakumpleton ti elementary school sa jay, nga saan lang nga may maysan iti maestra o maestro na kompleton kabuta imadumutan di kiti ubing dadamatan di kapuna nga nakakonsentrate na kiti mga isusuro nga da sadyay tapno at da maestra ti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 ngati grade 6 agraman ti preschool ken kinder. At naging kondaw manong nemi nga maawis kami katagbaling nga guest speaker manong nemi ti asawa ken kastamatan kanya kadagiti na isang sangin na programa nga dumanon kadita nga eskwela. Adumatan nagiti kundahoy manong nemi nga makaawat ni Eric iti award kas isuna ket may sa kadagiti talaga napasnek nga maestro nga bigbigbigen dagiti pupils na. Sakmat tinagbalin manong nga maestra dagiti anak mi nga talo agrama meteng kini mo katugang kababae. May panggap ti dati nga asawa ni Eric. Awanan ti da magbikan kuana gabot agal-ala kanu kadagiti duma mga lalaki. Buhay manong nimi. Nagbidot man na minsan ni Eric nang pili ti babae iti biyag na. Emsahanin nga nagbidot. Ili data kamin. Tada kami nga talaga tinaikari nga para ti may sakin maysa iti tungpal biyan. Dahil nga rod manong name iti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anos mo nga nangin basa kat sabi kumatadamat ni batik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga libingig. More power to your program manong and God bless. Tuwi nga rod agyaman nga pagayam mo, Clara.